أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتجز الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الله يرينغا أبو زانا يتيقل آنسا. أحسب الناس بلو زابان أن يتركوا أن يقولوا آمنا ntibage ndagamba bugamba nti fulani yakkiriza wahum la yuftanun nga tumaze kugezesebwa. Allah yakakasa nti ebigezo bibije ebiri naga walaqad fatanna alladhina min qablihim, timazima twagezesa ababasooka. Kitegeeza abasooka baba bagezesebwa naffe ebigezo bya Allah byakututuukako. Na al-ibtila ebigezo yanqasimu ala qismayn, byawulwamu emiteeko ebiri: al-ibtila bisharri wa huwa manati as-sabr, ebigezo ebirimu obubi mwana wattu nga ate byetaaga nnyo bugumiikiriza. Wal ibtilaa'u bil khairi, Allah asobola okukugezesa n'ekirungi. Wa huwa manati ash-shukri, ng'ate mwana wattu Allah kyakwagalamu ggwe omwebaze. Bw'atyo omubaka sallallahu alayhi wa sallam bwe yabigatta byombi mu hadith eri mu sahihi Muslim an Suhayb radiyallahu anhu, ategeeza n'atugamba أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمبك صلى الله عليه وسلم يا جامع عجبا لأمر المؤمن نبي ليه ونيا نسونغا يا مكرزا وليس ذاك إلا للمؤمن. أتنجيتو تريا تشرينا إذا تشسولا كبيرا وكجاكو مكرزا يكا. عجبا لأمر المؤمن نبي ليه ونيا بيرزا مكرزا نسونغا يا مكرزا inna amrahu kulluhu khair, ensonga z'omukkiriza zonna nnungi zijjudde birungi. Walaysa dhaaka illa lilmu'min, era teri asobola kufuna ekyo okuggyako omukkiriza. Atya in asabatuhu sarra shakara, bw'aba afunye ekirungi yeebaza Allah tabaraka wa ta'ala nti alhamdulillah. Wa in asabatuhu dharra, ate akabenje bwe kaba kamugwiridde sabara, era n'akolaki n'agumiikiriza, fakana khairan lahu, nekibanga kirungi gyali. So mu mbeera zombi akabenje bwe kaba kagudde n'ogumiikiriza ofunamu empeera eri Allah, ate bw'ofuna ekirungi ne weebaza era ofuna empeera eri Allah. Nkubiriza omutima gwange n'ogwammwe nti singa oba ofunye ekirungi weebaze Allah tabaraka wa ta'ala, ate bw'oba ofunye akabenje gumiikiriza kwaka akabenje Allah tabaraka wa ta'ala kaba akugeredde. Era mbakubiriza okubeera ku support Islam, tusobole okwejjukanya tuyige eddiini yaffe y'Obusiraamu. Wa barakallahu fiikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.